Prstići su zmazani. Radimo doručak, ne znam što da kažem. Radimo doručak za 10 gladnih ljudi. Iskoristit ćemo maslac, sir, tost i jaja. To su kravice dale ovoj našoj domovini. Pa evo, Branko je tu. Branko, reci. Gost bloger. Radimo jaje Benedikt na moj način. Kakav je to tvoj način? Bez holandez umak. Ipak on previše deblja. I da. I teško je napraviti. Kaj radiš? Kaj radim? Pripremam sendviče za pacanje. Važem s maslacem i stavljam sir. Znači ja to radim full neuredno, opet po uzoru na Branka sam se full počela truditi. Iće sporo, ali jedan ćemo svi doručkovati. Wow, kako mi to dobro možemo. Branko, reci nam zašto uopće smo krenuli raditi ovaj doručak? Kako je on došao tebi na ideju? Ja sam jednom greškom poslao sliku na WhatsApp grupu. Svi su vidjeli i zaželili taj doručak probati. A kad si ga ti prvi put napravio? Prvi put napravio kad smo ja, žena i djeca igrali doručak za 4. Što je doručak za 4? Doručak za 4. Znači, ili ja i sin smo pripremili doručak za cijelu familiju, ili žena i kćer. I ovo je jedna ideja iz doručak za 4, gdje smo ja i mali Marko, koji više nije mali, pobjedili. U iščekivanju. I išli smo smjerom kazaljke na sat, da znamo koji ćemo prvo izvaditi. Po čemu znamo da je gotovo? Kad vadim, vidim koliko se Treska. treska, da. Ako je previše, vratim nazad. Još ovo je skoro gotovo. I to je u stvari kuhano jaje u meko bez ljuska. Je tako? Sad, ovo nije još skroz gotovo, ali vadim malo ranije, jer od temperature svoje još kuha. Još kuha, jel? I dok dođe tamo na stol, još će se dodatno stvrdnuti. Vrijedilo je kuhati do podne za doručak.